kami mau jajanan serba pedas lagi yang mulai dari 5 ribuan yang ada di kampus. Cik tebak ini kampus mana? Betul, lagi-lagi kampus Unal lagi. Dan di sini mah makanannya enak-enak terus marurah lagi. Yang pertama ada Amang si baso aci, Asia baso aci Amang. Tayu pokoknya mah harga nanti 5 ribuan menang saloba iya bener-bener loba pisan, apalagi pakai chili oil wah jadi tambah mantap. Ya lo mang iya teh salah 5 ribu dapat baso acinya teh 10 biji terus pakai soun terus pakai bonteng terus pakai chili oil wah bener-bener worth it. Ini mah harga 5 ribu teh. Ya balas si mamang tukang baso aci, so pasti kayak mah selalu pengen nyeblak di sini. Atau tadi seblak si Abang Uni beli 10 ribuan juga udah banyak kayak gini. Wah bener-bener saman tuh. Maki masak teh wah iya pakai sambalnya juga 5 centong. Ada 5 centong 5 sendok tabardak tapi bener-bener si warnanya teh nikutin kamera gitu ya. Iya sih kami isiannya teh pakai batagor, pakai mie, pakai kerupuk sama siomay. Pokoknya mah hargana bener-bener murah pisan. Maki makan teh ulos ya nikutin kalada kieu barudak tapi bener-bener mantep pisan. Wah iya mah bener-bener ubar jangar teh bener-bener top pisan. Si bumbu cikuran teh lumayan kerasa, apalagi si sambang nawah bener-bener menyala abangku. Pokoknya mah yang suka seblak kok kudu wajib nyobain seblak iya. Jadi bener-bener ngeunah pisan, pokoknya mah top, mantap, is the best, bener-bener rekomendi. Sabala tukang basreng, tukang basreng, tukang seblak tah ieu aya tukang basreng aja tukang cicos. Cicos teh nya eta naon eta teh aci anu segala naon otak-otak kitu. Pasti makan teh wat si bumbu rujak teh bener-bener medok pisan, gurih, enak, manis teh bener-bener pas. Jejer lias ingat wajok ha. Ieu teh manieuna pisan. Lanjut part 2. Tadi jalan serba pedas di mana lagi ya?